Reka tubasuhuze mwese mukunda Best Time TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda ya none tariki 6 z'ukwa kabiri 2024. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ruhango byagaragaye ko bagitifu tugari yo basabwe raporo batira imashini za computer mu mashuri, mu gihe kandi Nyagatare umugabo aregwa gusambanya umwana we w'imyaka 3. Hanze y'u Rwanda muri RDC turakubwira ko Minisitiri w'Ingabo yemeye ko M23 ibarusha imbaraga. Ibi bikaba bimwe mu byatumye Kinshasa hateranira inama y'igitaraganya yo kurinda umujyi wa Goma. Ni mu gihe kandi muri Israel bagaragaje ko ibonamo Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha uko ibonamo Joe Biden uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu. Ni amakuru mwateguye kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana, nugiye kuri Best Time TV. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Bamwe mu banyamabanga nshingwabikorwa b'utugari tugize akarere ka Ruhango bavuga ko imashini bahawe zishaje ku buryo iyo basabwe gutanga raporo bisunga ibigo by'amashuri cyangwa ibigo nderabuzima bikabatiza. Abagaragaje iki kibazo cy'ibikoresho by'akazi bishaje ntabwo ifuje ko amazina yabo agaragara. Aba bagitifu ku rwego rw'utugari bavuga ko bahawe imashini zitwa positivo mu myaka 5 ishize, ubu zikaba zizimya kandi basaba gukora akazi bagatanga na za raporo. Bavuga ko iyo ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'ubw'akagari bubasabye raporo bajya gutira imashini mu bigo nderabuzima cyangwa mu bigo by'amashuri ndetse no muri za sako. Umwe yagize ati ku rwego rw'akagari haba hari abakozi babiri kandi bose bafite inshingano bahawe, umusaruro twifuzwaho ntaho uhuriye n'ibikoresho twahawe. Mugenzi avuga ko ari igihe batunguza akazi bakabaha n'isaha ntarengwa bagomba kuba batanze raporo kandi bazi neza ko imashini babahaye zapfuye. Aba bayobozi bakomeza bavuga ko bibatera impfunwe kujya gutera ibigo by'amashuri, ibigo nderabuzima na sako. Bavuga ko bamaze igihe kinini barabitanzeho raporo ndetse bakavuga no mu nama zibahuza n'ubuyobozi ariko ntibigire icyo bitanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Ruhango Mbabazi Muhoza Louise yavuze ko imashini abo bakozi bahawe zisaza ndetse ko ari ibisanzwe, gusa akavuga ko ari abazifashe nabi kuko igihe baziherewe atari kirekire ku buryo bavuga yuko buzaba zitagikora. Naho Nyagatare mu murenge wa Karangazi hafashwe umugabo ukurikiranyweho gusambanya umwana we w'umukobwa ufite imyaka 3 y'amavuko. Kuwa 4 Gashyantare 2024 nibwo hamenyekanye amakuru ko uyu mugabo asambanya umwana w'umukobwa yibyariye. Amakuru avuga ko nyamugabo yatangiye gusambanya umwana we nyuma y'iminsi myinshi yirukanye nyina. Abaturage bo mu gace kabereyemo aya mahano bavuga ko amaze gutandukana n'abagore bagera kuri 6 bari bamaze iminsi bajujura ko yaba asambanya umwana we, ngo bumvaga umwana ararataka kandi atarwaye. Ibi ngo nibyo byatumye bamwe mu bagore bihererana umwana baramwinja, barebye imyanya y'ibanga basanga yarangijwe. Umwe mu baturage ati ejo rero nibwo twatanze amakuru neza tuyaha mudugudu, aratubwira ngo naza tumufate. Ubwo uyu mugabo yafatwaga ngo yabanje guhakana ko asambanya umwana we, ababwira ko ari abandi bana bajya bamusambanya. Abaturage bavuga ko ibyo yakoreye umwana we ari icyaha ndengakamere, ibyo bavuga ko ari iyicarubozo. Umuyobozi w'umudugudu wa Rukuranyenze Hakuzimana Protasi nawe yemeje iby'aya makuru anashimangira ko uyu mugabo yahise atabwa muri yombi. Reka amakuru mu Rwanda tuyasoreza ahubwo twubwire kuyavugwa hanze y'u Rwanda. RDC Minisitiri w'Ingabo yemeje ko M23 ibarusha imbaraga. Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko umutwe wa M23 urwanira mu burasirazuba bw'igihugu barushije imbaraga ingabo za leta nabo biyambaje ku buryo bananiwe kuwunyeganyeza. Mu nama yateranye kuwa 2 Gashyantare 2024, Bemba akura inzira ku murima abibwira ko umutwe wa M23 woroshye. Ashimangira ko ufite abarwanyi bakomeye n'ibikoresho bihambaye. Uyu mugabo ahuze ari umuyobozi w'inyeshyamba yagaragaje ko nubwo ingabo za guverinoma nabo yiyambaje bakomeje kugaba ibitero kuri uwo mutwe bikiri ihurizo kuwunyeganyeza. Minisitiri Bemba yavuze ko M23 ihagazeho imbere y'imbaga z'ibisirikare biyiteraniye ku mirongo y'urugamba. Minisitiri w'Ingabo wa RDC akunze kwikoma leta y'u Rwanda avuga ko ariyo iri inyuma y'ibibazo by'ubukungu n'iterambere iki gihugu kiri gucamo. Kugeza ubu umutwe wa M23 uragenzura ibice byinshi muri teritwari ya Masisi,
Rutsuru ndetse na Nyiragongo. Ingabo za guverinoma ya RDC FARDC zifatanyije na FDLR, abacancuro b'abazungu Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ntako batagize ngo bakureho uyu mutwe, ariko byarabananiye. Ingabo za SADC zo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi nazo ziyambajwe kugeza ubu na santimetero y'ubutaka zirambura umutwe wa M23, ahubwo izi nyeshyamba zirakomeza kwigarurira ibindi bice. Nyuma y'ibi byose byabaye, bakimara kubona yuko uyu mutwe wihagazeho, perezida wa RDC Fred Tshisekedi yateguye inama y'igitaraganya yo kurinda umujyi wa Goma. Kwambura ingabo za leta n'abambari bazo intwaro n'ibice byinshi muri Kivu ya ruguru byateranyije igitaraganya inama nkuru y'umutekano yayobowe na perezida Tshisekedi. Hafatwa ingamba zo kurinda umujyi wa Goma ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Kuri uyu wa mbere tariki 5 Gashyantare 2024, Kinshasa hateraniye inama y'igitaraganya yahuje inama nkuru y'umutekano yari igamije gufata ingamba zikakaye kugira ngo umujyi wa Goma utagwa mu biganza by'umutwe wa M23. Iyi nama y'urwego rusumba izindi ku bijyanye n'umutekano mu gihugu yayobowe na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe ubu umujyi wa Goma wamaze kugotwa ku gice cyose cy'ubutaka n'umuhanda Sake Minova warusigaye ugezeho ibicuruzwa byinshi ukaba ugenzurwa n'umutwe wa M23. Nyuma y'iyi nama, Jean Pierre Bemba, minisitiri w'ingabo wa RDC, yavuze ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo umujyi wa Goma udafatwa n'umutwe wa M23. Iyi nama yize by'umwihariko ku bibazo byihariye ku gisirikare muri operasiyo n'izirimo kuba muri Kivu ya ruguru. Yongeyeho ko ingabo zirimo gutanga byose kugira ngo zigarurire uturere twose ngo twigarurirwe n'ingabo z'u Rwanda. Inama nkuru y'umutekano kandi yasabye abaturage gutuza no kwirinda ibihuha bitandukanye bijyanye n'ibitero ku murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Na Israel yagaragaje ko yibonamo Donald Trump kurusha Biden. Minisitiri w'umutekano muri Israel Benny yatangaje ko Joe Biden uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika adaha igihugu cye uburenganzira busesuye bwo gushwanyaguza umutwe wa Hamas. Ashimangira ko Donald Trump yaza ko ari we ukiyoboye Amerika hari kuba hari itandukaniro. Ni ingingo Minisitiri Benny yagarutseho mu kiganiro yagiranye na Wall Street Journal ku cyumweru tariki 4 Gashyantare 2024. Yavuze ko Perezida Joe Biden aho gushyigikira Israel mu ntambara irimo arajwe ishinga no gutanga ubufasha bwo kugoboka abagizweho ingaruka muri Gaza. Ati aho kudushyigikira byuzuye, Joe Biden ahugiye mu gutanga ubufasha n'ibikomoka kuri peteroli bijya muri Gaza bikarangira bifashwe na Hamas. Iyo Trump aza kuba ari ku buyobozi, imyitwarire ya Amerika yari kuba itandukanye cyane. Aya magambo ya Minisitiri Benny aje mu gihe Amerika yamaze kugaragaza ko ihagaze ku ntambara yo muri Gaza. Yavuze ko izatanga inkunga yose ishoboka kugira ngo Israel ibashe kurimbura Hamas, ariko isaba iki gihugu kwirinda guhungabanya abasivile b'Abanyapalestine. Uretse kuba aya magambo ya Minisitiri Benny atavugaho rumwe muri Israel, yanarakaje leta ya Palestine ivuga ko agamije kubiba urwango. Mwakoze cyane gukomeza gukurikirana Beast Time TV. Yari amakuru twabagezagaho, njyewe yaguteguriye kandi nkanakugezaho na Rija Harerimana.